Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga Analyst channel. Yeah, of course, namde ta khalela hi Ben Mayengani producer. Of course, na yena Ben Mayengani ku va relax ngopfu ndleka yena kahle kahle. And then of course, ta khalela na Dr. Dunisani Baloyi. Yeah, so I'm just a little bit concerned about Ben Mayengani producer, and I'm not actually understanding ndleka him. Hi vona because maswona tanihileswi swihlavo a nga kombisa hi 13 October ku va ta va kha va humesa hi ti 4 November. As you can see, i tlhatsala na yin'wana post, the video already ni ndlini swona, lawo reference a tlhatsala that post 6 days ago. Ni vona ku na hype like munhu swi tukundeka na cover hi za yi huma na there is no cover. There's no hype. There's no hype ku hlavusikiza va ta va ri ku humeseni featuring Ben Mayengani. Imagine va ta va featuring na Ben Mayengani ka 2 tracks. There's no hype at all. No, Ben Mayengani the president swi komba na ku na yona yi ze na mhaka na swona hikuva boha cheka account ya yona a yi tshama yi poste hi swona ku va vafana va wena va ta va kha humesa the 4 ta November, of course. Wow, there is just no hype about it. They are too relaxed. They are too relaxed. Va nga famba va hlula na va Dunisani Baloyi. Yi nga va hlula phela because no net I kha yi humesa the same exact day. Man kumana. And then ni nga vula ku ya yona yi creating hype. Yi creating hype swinene. Loko mo fika mi nghena ka account ya yona ma swi vona ku ya vanhu va happy. They are looking forward to album ya yona leyi nga thyiwa Tshova Bondo. As you can see, ku ta ku na track to fana na Tshova Bondo. Ayi va seketela album ya huma hi Friday yaleyi ya Tshova Bondo. Mi ta yi twa album hinkwayo yi va yi helele hinkwayo, yi ta va kha yi tsakisa swinene. Ya sharp la Wona guys, album no swi komba na ku vanhu va yimele swinene. I think like for the first time ever swi komba ku la ku tirhana ku Dunisani Baloyi ku hi yona yi humesaka the 4 instead yo ku va kha ku trenda yena vo Sikiza Boys lava nga feature Ben Mayengani. A ni ma swa ku Ben Mayengani a xi munhu wani. So it's very strange to be. I'm just making this video to understand what's happening. No, va Sikiza no va relaxa ngopfu. Maybe it's because va teka advantage yo va tirha na Ben Mayengani the president. Maybe, but their marketing now is very, very weak. Imagine, mina ku humesa n'wina yo ndla ti-post timbirhi ntsena during the period. So ndzi ku na marketing ya kona ku va ya va sivela press rangani so marketing ya vona swi very, very weak. But the thing is just because you have resources a swi vuli ku swilo swa vona swi fika swi va success always. Marketing ya laveka hambi ti-big artist ta endla marketing ka swilo swa vona always. So I read, but as far as I'm concerned, vanhu va yimele ngopfu na Tshova Bondo ya Dr. Dunisani Baloyi compared to Ben Mayengani na Sikiza. This is very, very strange. I read, maybe va ta swi fix. Loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe. Hayi mfu, hi la ku xava Suzuki. Hayi mfu, hi la ku jona mani ki driver Suzuki. Hi la ku ti taxation mfu. Xa Polo lexi hi nga xi vona lexi xa 300,000. A ni te na mali nyana yo hlaya ende a xi nge dyi mali yo tala. 300,000 ku ta nga ri nchumu ka u save 5 years ago la ku driver Suzuki. Hayi mfu, xa Polo ta double back mfu.